Ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga omedo kwedo sirkal kuom chogo aput madhinono nek kod sand mar oganda mawacho ni ne otime kanisa mar Good News International mar jadolo Paul Mackenzie. Raila wacho ni chike ma Kenya oketo teko mar chogo aput makamago e lwet jo od bura ma jatend piny okonego donjre kod tije machalo kamago. Odinga bendo jiwo okang' mager mano mar chik onego kawne apisas mag piny owacho mano keto nyao e gengo kata kumo puonj magalagala mane Paul Mackenzie chwalo makoro kelo midhiero ne oganda. Ne oloso kano timo limbe e gwenge ma Kilifi. Tunataka tujue hii kitu ilitoka wapi. Nani alifanya hii maneno? Alikuwa inafanyika namna hii, nani alilala kwa kazi? Polisi walikuwa wapi? Wale shirika jususi walikuwa wapi? Hiyo ndio njia moja ya kuona ya kwamba Wakenya wanalindwa na mambo kama haya. Na mwaka jana mimi niliongea nikasema ati kuna madini zingine ambayo inatakana ichunguzwe. Hizi makanisa zingine ambayo zinaletwa, hii ambayo hujui nimetoka wapi na hapa ya biashara, mpaka zikaguliwe ili yale mazuri ya waachiliwe waendelee mbele na yale mabaya watolewe. Lakini nilipingwa. Wakasema Raila ni mtu wa waganga, ni mtu ambaye hana imani na dini, yeye ni mtu ambaye anaabudu shetani na kadhalika. King Charles Kodjao